kaisa ground itu kaisa ground no ball hangge tu abang kita mana lainnya cuy. Tini hingkai mo volleyball tournament kaisa Baijalbari rungnok ni thungnok khlao buagrani asaima salno rwgui kaisa tournament songtajak oro first winner hingkai oro 10,000 manai second runner up rok hingke oro 5,000 manai borok hingkai kaisa tournament narjak oro tini buagrani asaima salno tui hingkai norok nai chongna tabuk ani channel ni bisingri norok o thungmungno hingke haiken nai chongdi sayawe ang nong no phunu tongnai tebo sabdi ma ngo gadi man kharugai borok iko bisal bai bangma borok amseke borok bangkha mato borok mamsi kupulung dongsiwo hingkai mota bukhi phai soli drup kho tam hinane tebo thunmung nai sing rong nai chongdi haikeno ang nong no je phunung man sak phunu tongnai tei je channel katal nai tongnai rok kan channel bisnis thewna ngati mi singi like and share kanyata pokdi je katal nai tongnai rok hanyo hai je nai tongnai rok mo belai belai khe hambayan Referee ni je decision abang no curang decision. Player aku no extra atin tak kadu abang no kami koino. oro volleyball net tinta senamjak tongo tinta jaga no ekta time choli tongo final hingke ekta jaga choli nai chongdi abono nongno phunungnai je phunung mo iya kha orang thek be Sebentar yang itu yang sebentar itu. Modern Niyagulu Rere Tangan Babu Koinai Ratanpur Village Committee versus Akrabara Village Committee field number 1 Pachim Kunjavan Village Committee versus Ramdayal Village Committee field number 2 Purva Belchara Village Committee versus Khirodnagar Village Committee field number 3 Nagno Koinai Jana Jana team player team coach Jatana Rere Tangan Babu Hai khana yang ni bukan tu yang ni ini biang ton sama ini yang kena biang ton biang yang naroda yang naroda ini kosong rok aki mara Cindol sih kau bapi berada ini sabu jago nai Belakina nak kita pengmana bising tiga, pengacim dari Village Committee nomor cendi, kasih orang ni project kasih sebelah Agrauna thana ni bagi tang tu hasil masalah bro Mari jana jana panggu tabu nagasi ngadori panggu Ranti kasih ngakam cengin nai hambai volunteers no ko nai score set kicha chini official jamari penya bagi hambai mo hingkai tabo quarter final match choli tongo mo thangba hingkai ar pore semi final match choli nai semi final match nai choli borok bangsoka i koyang robok thang tonglayo tabuk semi final match mo pai hingkai borok asake kupulung sardiki no gurijak
kutu banyak rasa kan belai keren player kaham kan cuma itu lagi bro. Tabuk hingkai musamu kaisas orang furniture ni musamu. Hambal kini, atau kini, mulai bisa sama, berek mati toko kini buskam musik perkulang pungka, bina bina cerita kekeralan tadi.